kadasoka rero bakunzi ba TV Duniani Kote twamaze rwose kuba tugaruka mu kiganiro by'umwihariko kugira ngo tubagezeho byinshi bikomeje kugenda abivugwa bituruka ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe Bwana Kalemba Aimable, ariko kandi turaza kwakira n'umwe mu bavandimwe bacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tugende tubabwira byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura mbibutsa ko turi ku itariki ya 2 z'ukwa 10 2025 by'umwihariko tukaba rero twamaze kwa tugaruka muri studio zacu kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Bakunzi ba Duniani Kote rero icyo mugomba kumenya nuko igihugu cy'u Burundi saa ku isa gishobora kuza kugabwaho igitero nyuma y'uko rwose byamaze kumenyekana ko indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zibuhagurukire ku kibuga cy'u Burundi zijya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndada International Airport zijya kurasa mu mujyi wa Uvira. Reka mbanze mite ninjira mu cyitwa amakuru nyirizina, ariko mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi na South Africa. Tubahaye ikaze. Bari i Burayi, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubahaye ikaze tubikoye ku mutima. Bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko munyemereye mbaye ikaze bose, ari na komita natira umunota umwe gusa umuvandimwe uri hariya hirya by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi yamara kuvaho yatubwira byinshi bike cyane by'umwihariko tugahita tunanyinjira natwe mu makuru yacu kugira ngo tugende tubabwira byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Bira bice babizi neza, bira bice yazanya abantu ukuntu abaturage bahatuye ahubwo hari ahangaha n'ibice byinshi biri strategique ba 23 cyamaze kugera cyane cyane ya misozi ya Nyabantu. Ni misozi ituyemo abaturage y'abanyamurenge abenshi n'ubundi bafite abana babo bari mu cyama, bafite abana babo bari ku mirongo ariko ngo n'ubundi ngo uyu koloneli Mugabo wo Mugabo z'u Burundi ngo yarakomandiza urugamba ngari hano za Nyabantu, ariko ngo baba bicumye abo bari bahanganye, abo bari guhangana nabo mu gihe baba barimo babatumatuma baberekeza mu mujyi wa Nzibira yenda bagaruka inyuma hano za Warungu. Ngo yari kugira gutya ngo yarangiza akazano za Matele kugira ngo nawe ngo by'umwihariko aze kwinjana nawe mu mujyi, noneho ahita agafata amafoto n'amashusho agaragarize ngo witwa Kisekedi yuko ibintu bamaze kwishyira ku murongo. Ngari kabahungu nyamuneka ngo bagize gutya ngo bakora ikintu bita urabona uramutse uyikoze kuri no muhanda Nzibira Matele uturuka ahantu bita Walungu, ahangaha umuntu bamusige inza yonyine yo kuza gusubira hitwa za Nyabantu ndetse na za Kisesela. No kuvuga rero aba batanga mu bakoze ngo ikintu bita ngo aba basore ba FARDC barakuziye, noneho ngo bamaze kuza ngo barabihorera barinjira ngo kuko ngo bashaka ngo umusirikare ufite ipeti rya koloneli ngo batinjiramo, noneho ngo koloneli nawe bahita bamuhamagara bamubwira ati ibintu ni sawa, n'abahungu bageze mu mutego batazi ko bageze gute bagezemo. Ngo nta kindi kintu cyahise kiba rero ngo uyu mukoloneli akimara kuza ngo nyamuneka ngo abahungu bari bafite za sniper muri ibice bya Zangoye, ngo bari bafite sniper mu misozi ya Zanzibira, ngo bahise bamurebera rwose mu jisho ry'intuza barangije bahita bamurasa mu buryo bukomeye cyane. Ako kanya bakimara kumurasa bagenzi be bari bari imbere bo muri special force ndetse n'abasirikare b'abarundi bahita bumva amasasu, bakimara kuyumva bagikora litani nabo batangira guhangana, bahita batangira kubarasa nabo bose buri umwe atangira gukize akura imishwaro. Hariya Bwana Kalemba Aimable ngo icyitwa imbunda zahafatiwe aha hantu ngo hafatiwe imbunda 3 zo mu bwoko bwa Katibushi, hafatirwa izitwa za 60 mm nouveau modèle, hafatiwe imbunda z'amoko agiye atandukanye by'umwihariko yo ku ruhande rw'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC batakaje mu buryo navuga ko udasanzwe, batakaza abasirikare ndetse n'ibikoresho. Gusa ku ruhande rwa 23 naho bitavuze ko batakaje, kuko hano ni umuntu yaba kurasa vigrima uko byagenda kose nawe no gutatakaza benshi nko muhanganye, ariko naye watakaza. Bwana Kalemba Aimable ndagira ngo ahantu dute tunahava icyo mugomba kumenya nuko ubu tuvugana Nzibira ikiri mu maboko ya 23 ndetse bagikomeje gusatira bigira imbere, ahubwo duhite dukomereza muri ibi bice bya Shabunda. Bwana Kalemba Aimable ni Shabunda kugeza amajinga ya irimo iragira gute, irimo iraraswa. Abantu benshi bari bazi ko Shabunda idashobora kuba yaraswa, ariko nanjye natunguwe no kumva ngewe naravuze nti 23 iturutse
muri Bukavu kugira Shabunda biroroshye icimira imisozi ya za Penikusu na za hehe yatara za Rungutu ikazenguruka igaca kuri iriya mihanda LP 2015 werekeza mu byerekezo bya Shabunda ishobora kuba yaca mu misozi myinshi itandukanye itangatanze iyi Shabunda yacariya mu misozi yegereye za Minembwe ikajya ahitwa Shabunda yego nubanga iyi Shabunda yo kuba mama 23 itarayigiramo suko n'ubundi itamaze kwitangatanga nubu biravuga yuko mu mujyi wa hara mu centre ya Shabunda mu gace kitwa ngo ni Kashambiro kara gace ka Kashambiro cyangwa za Nkoba za Nkoba biravuga yuko hakomeje kugira afatirwa mu baturage bagatabwa muri yombi bashinzwe mu kanya gato gashize humvikanye amasasu neza hafi n'ikibuga cy'indege cya Shabunda hari akabuga k'indege rwose hano ka Shabunda airport humvikanye amasasu ariko amakuru mfite ngo nuko abasirikare bari bagerageje kwataka n'ubundi bari baturutse mu bice bya za Nkoba ngaha Nkoba rero ngo bikaba ari bice biri strategique ujya za Alimba ndetse na za Ibanga na za Kagogo ngo ndetse ngo bikaba ari bice mu gigisirikare cya FRDC ngo cyahumbyeho gato bishobora kuzakigora mu gihe intare za Sarambwe zaba zageze indani kujya gute kwabakura gusa uretse ikintu cyonyine gishoboka kujya bakoresha indege zituruka Kisangani zikagwa hano Shabunda zamara kugwa Shabunda zikarasa zikazamuka mu kirere zikarasa za Nkoba ndetse na za Alimba na za Ibanga nta kindi kintu kidasanzwe gishobora kuza gukorwa ariko kandi amakuru akanambwira ko ngo hari abasirikare bagera kuri 3 ngo hano za Kamisenge ngo bama makumyabiri za Kiyamisenge hano bama 23 ngo bari bahari ngo bajyaga baripotinga amakuru mu cyama ku basirikare ngo bari mu masantere hariya ya za Kamituga urabizi ko harya batangiye kwasesekara ndetse ibice byinshi batangiye kwifata ubu tuvugana rero ngo ubwo bani bwinshi hano muri territoire ya Shabunda ngo kugezaho rwose ngo igisirikare cy'intare za Sarambwe gishobora kuza kugira gute kuba kihasesekara muri rusange ahubwo rero rwose Bwana Kalemba Aimable icyo nakubwira cyo aha naho tuhitege ikitwa urugamba kandi rukomeye cyane toroshye cyane pe ikindi kintu kirimo kiragaragara ariko Moses arukiri kuri Shabunda numva ukuntu ngo abacancuru bamaze kugira Shabunda bari bahawe yuko bari gukora ikitwa advance bava muri ya misozi za Shabunda berekeza Sud Kivu mu bice byinshi bitandukanye birimo za Warongo ngo abacancuru bakimara kugira muri biriya bice ikintu cyaje kuba harimo abari batoranyijwe ngo bagira kuri 301 bagomba kubohoza Kivu y'amajyepfo yose yego hakabamo abari bugerageze kwataka bakoresheje drone bagasa naho baharurira inzira abandi bagenzi babo bakimara kujya muri bice abari bemeye gukora advance binavuga yuko biriye kugira ngo baraba blackout bakwemereye gukora advance yewana ngo uri igiciro bagishyize hasi pe bakubise hasi kofi ngikofi bayikubise hasi abo 300 ngo bari bamaze gutegurwa bahamagaje Kinshasa barababwira bati nyamuneka ibyo bintu muri kutubwira bya advance ntago ibintu muri kuvuga mu bizi yego ntago bikunda amahirwe asigaye nuko dushobora kongera tugakoresha drone bata makuru twafashe nuko ibice byose twateguye kugabamo ibitero dukoresheje drone z'intambara byamaze kubakwa ikoranabuhanga ryitwa fit to air anti-missile system ndetse n'ibyitwa fight to fight anti-missile system gene za Sarambwe ngo bazinye ku mirongo ku rugamba yes birumvikana Bwana Kalemba Aimable tukiri hano ndagira ngo twinjiye mu bice by'umujyi wa Uvira utubwire kugeza amazinga ya umujyi wa Uvira hagati ku mpande zombi kuri no mihanda ya Sakavimvira bihagaze bita kuri Maire de la Ville abaturage bari mu mujyi wa Uvira bihagaze bite nyuma yuko abanyamulenge minsi bahawe ndetse narenze benji banagiriwe nabi tubizi kugeza amazinga ya situation iri mu mujyi wa Uvira amakuru yafiteho nayahe Uvira rero ubu akakanya ikintu gihari Uvira ni Uvira igizwe n'ibice byinshi bitandukanye kandi bifite icyo bisobanuye ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwe dore ko ari nayo mpamvu bari kuhashaka yego Uvira ni igice navuga yuko cy'ingenzi ku ruhande rw'umutwe w'ineza Sarambwe yego uti rero ni igice cy'ingenzi ku ruhande rw'ineza Sarambwe gute ibijyango tubyinjanemo neza yego iyi ni Uvira itangatanzwe n'imisozi myinshi ya Sud Kivu kandi imisozi iri mu metero navuga yuko atari byinshi cyane usatira aho intare za Sarambwe ziri waba uri kuva Sud Kivu waba uri kuva Bukavu mu bice bya Bukavu cyangwa se uva n'Iminembwe waba uri kuva no mu bindi byerekezo bitandukanye kuko buriya nta kure h'intare za Sarambwe ibyo byo tubiziranyeho ni ukuvuga ngo rero
igihari uruhande rw'igisirikare cya FARDC kare mu makuru nari ndi kukubwira abasirikare barenga 4,000 bamaze gushyitswa muri ya misozi ya za Kitara bashyikijwe Gomba na muri ya misozi ya za Kawezi, bikavuga yuko aba basirikare abenshi muri bo barunzwe kuri uno muhanda rute missionari 5 uva Kiriba Runingo gana ahitwa za Sanji ndetse na Rungutu. Aba basirikare bazanywe abenshi muri bo bari bafite gahunda yo kwerekeza mu misozi y'Umurenge, yego, bakerekeza hariya bazamuka mu misozi ya Zarimira, ubwo abo ngabo bakaribo ngo yerekeza za Kisosi na za Kabumenge, bakajya kugota uriya mutwe n'ubundi nawe uri kohereza abasirikare kuri uno muhanda, yego, rute nationali 5 uhuza Bukavu ndetse na Uvira. No muhanda rero navuga yuko FARDC nubwo ishaka kuwufata cyangwa se ukaba n'inzira yo kuba bana kwigarurira misozi ya za Bugarama, bakaba bagira za Nyangezi, bakaba bagira muri ya misozi ya za Kabere ndetse na za Kidumbi. Ariko bwana Moses nagira ngo ubwize ukuri ko ibintu ntago biri buze gukunda. Igihari rero gihari aka kanya Uvira, yego, Uvira iri mu ihurizo rikomeye, ariko nanone ihurizo rishingiye ku baturage batuye muri Uvira. Abenshi muri bo bakomeje gutatabaza ndetse kandi no kurira, bavuga yuko bagoberewe ndetse kandi bakomerewe bitewe n'ibibazo bikomeje kugaragara muri no mujyi wa Uvira. Nibibazo byiganjemo cyane uguhohoterwa bashinzwa gufatanya n'icyama cya M23, yego, kuvuga ngo uvuka Minembwe, kuvuga ngo uvuka muri Kivu y'Amajyaruguru mu duce tumwe cyangwa utundi urabana dufite ku rutonde, yego, no kuvuga ngo mu mujyi wa Uvira aka kanya urahura n'umusirikare w'Umurundi, urahura n'umusirikare wa FARDC, bikaba ikibazo. Ibi rero igisirikare cy'u Burundi ubona yuko byamaze no kukibana ihurizo, kuko baravuga bati niba se koko abantu turi kumwe ku mirongo imbere ku rugamba, abaturage bari kuvuga yuko bari kurwanirira ubwo bakaba batari kumvikana neza, iyi ntambara tuyirwana gute? Ubu ngubu amahirwe igisirikare cy'u Burundi gisigaranye nayo kuvuga yuko ngo isantre umujyi wa Uvira ngari isantre y'u Burundi, yego, abasirikare b'Abarundi ubu ngubu operation bahawe zo kurinda Uvira, ni nayo mpamvu bona babarunze araza za Runingo, babarunze araza Kawezi, babahaye mission ibabwira iti mwebwe ntago muri kurwanira Kisekedi ahubwo muri kurwanira Repubulika y'igihugu cy'u Burundi, irani isantre yacu. Urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma se umwana wo mu cyama araza kwemera yuko igice kiwabo cyitwa igihugu cy'abandi? Biragoye. Yes, nukuvuga ngo rero abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze iminsi badahembwa, bigaragambije ariya mu mujyi wa Beni, ivumbi iratomoka. Imyigaragambyo ngo y'aba basirikare ngo bayigiyemo ngo guhera uyu munsi, urumva turiho amakuru kandi ava muri bya bice nahawe na drone zari zihariya neza indani, ngo bavugaga ko rwose ngo bameze ameza 8 ngo badahembwa. Asanga ari kwa kundi bayohereza ngo bunyange bagiye guhemba, ngo ni nko kwishanshiye ishansiye bayahangwa ni kapita akagira gutagahemba bakoze hariya naho buriya ngo barabaza ngo kapita nindi naho babamo munsi, barangiza bakayatanga, uri musirikara akaza akajya ku murongo, bakajya bamubarira ye y'ukwezi yakweye bakamuhereza. Urambwira se aho hantu urumva n'ubundi habo bakwibwa? Aba kwibwa nago bya ahubwo hari n'igihe bashobora kuyamuha ntayabahe, banga baba generali njyambona rwose bipampye niho bayirira. Ngo bari kuvuga yuko ngo bahagaritse gukorera igisirikare cya FARDC, ngo kandi urujya n'uruza rw'abantu ruri mu mihanda hano muri Beni n'ahitwa za Kasindi, ngo ahanini rero ngo bari kwigaragambya ngo ku mabariyeri ngo ya Peyada. Ubwo ngo bigaragambyaga rero ngo bangije ngo inzu ngo n'amaduka, ngo kandi ngo baranasahura, baba bataramu bangije inzu n'amaduka kandi ngo bagira bati baranasahura. Aho kantu nawe kumva hari n'igihe bashobora kuba bavuze bati twebwe reka tujye dute, reka tumere nk'abigaragambya mu gihe kugira ngo tuze gusahurira hehe mu nduru. Kadukomeze. Ndabona ngo yanavuze ko rwose ngo basahuye amafaranga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kandi ngo umutwe w'ingabo z'iki gihugu ushinzwe imyitwarire y'ingabo military police ngo niwe waje guhosha iriya myigaragambyo. Nkayange uwitwa Lieutenant Elongo Mako, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokoro ya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo yabijeje ko iyi myigaragambyo yahagaritswe kandi umuhanda wongeye kuba nyabagendwa.
kuri axe ya Beni ndetse na Kasindi imihanda bari bafunze, bari babanya pana imodoka urajya iwe usubiranye watoka. Ni ukuvuga ngo rero ngo anasobanura ko kandi ngo inzego zibishinzwe ngo zamaze kumenya ikibazo ngo kiri muri biriya bice kandi kigiye gushakirwa igisubizo mu buryo bugize bute bwihuse. Bwana Karemba Aimable, twabonye amamodoka y'abasirikare menshi ava mu mujyi wa Goma asapurayinga mu bice bigiye bitandukanye. Ese nicyo ngiye kugira ngo intare zasarambwe zibohoze ibice zavuze ko zigiye gukuramo? Ni ukuvuga ngo igihe cyo cyarageze, nta nubwo aka kanya nicyo gihe cyo kugisobanura, ahubwo nuko amakuru yacu n'ubundi duhora twisubiramo ko navuga kandi tuvuga ibigezweho. Ariko ku ruhande rw'uyu mutwe w'intare zasarambwe wabonye yuko no hariya muri iriya mihanda RP 1017 uva mu byerekezo biva hariya mu mujyi wa Goma haraza Rusayo ugana hariya muri teritwari ya Masisi, yego uciye hariya muri Mibambiro, Mwibambiro werekeza hariya muri Masisi, yego mu byerekezo bigana hariya za Marene Daraga ugana hariya za Kirorirwe uzamuka kuri muhanda ujya za Mweso RP 1017. Bakomeje kohereza ibikoresho biri kujya za Mweso, ni ibikoresho bikomeje kugenda byiganza cyane kuri babirindiro bya M23 biri Ikarembe, bigamije gufunga amayira y'iki gisirikare cya FARDC hariya Iwarikare. Niko kandi nanone n'ibikoresho biri kuva mu bice byinshi bitandukanye muri Minova biri kwerekezwa hariya za Karihi bijya za Rutana byerekeza mu mujyi wa Bukavu hariya za Kabare bimanurwa hano za Kamanyura byerekezwa n'ubundi kuri no muhanda Route Nationale 5 kugira ngo n'ubundi uyu muhanda Route Nationale 5 uzaba inzira nziza yo gucamo kandi babanje kwitegura ku rwego rudasanzwe. Nuvuga ngo ibitero biri kuba by'indege za drones, indege za Sukhoi 25 n'izindi zitandukanye ntabwo bibateye ubwoba na gatoya. Arega buriya rega Bwana Karemba Aimable buriya gusapurayinga muri biriya bice bya za Mweso kugira ngo ibikoresho yise no kujya muri za Karembe biroroshye kuko buriya Mweso ishamikiyeho teritwari 3. Buriya Mweso iriho teritwari ya Rucuru, ikabaho teritwari ya Masisi, ikabaho na teritwari ya Warikare. No kuvuga ngo ni Mweso rero iri strategique ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare bari bo bose basana hariya bashobora kujya gutanga umusada wa Warikare. Ni mpamvu FARDC buri hashaka cyane. Oya igomba kwashaka kuko kirani cyo gice kiri strategique kuko nimba wibuka neza bakuramo Mweso nibwo bahise binjira muri teritwari ya Rucuru. Babitira hariya za Katsiro, za Rove, za Singa, bamanuka muri za Kikuku bamanuka muri za Nyanza ari bacuncumuka. Urabizi nibwo ibice bigiye bitandukanye biri strategique hariya byatangiye guhita bigira gute bitangira kuvamo. Urumva yuko rero nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga ko bikaze cyane kandi biri ukomeze kugenda bigira gute bigaruka. Bwana Karemba Aimable nyemera ninjire muri no nkuru y'izi drone tubanze duha abantu rezita y'ibyizi drone ndetse na Sukhoi 25 zakoze mu bice byo muri teritwari ya Ruhero ndetse na Warikare. Amazu y'abaturage urabona ko yasenyutse ari menshi hano, ngo inzu zasenyutse sinzi nimba inzu bazirasaga zirimo aduyi, ariko inzu zasenyutse ni nyinshi. Bwana Karemba Aimable, ahangaha rwose ntabwo igisirikare cya FARDC ntabwo bajya bavuga harya ngo ntabwo gitoranye, ntabwo gitoranye kabisa. ni ukuvuga ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero FARDC zifatanyije na koalisiyo yabo n'ubundi bafatanya bagabye ibitero by'umwihariko biremereye byasenye amazu y'abaturage muri teritwari ya Warikare ya Rucuru, Priton, Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu ijoro ryakeye byabaye ibi bitero rero ngo bikaba byabyutse rwose mu masaha ya kare cyane. Amakuru rero yatugezeho ngo nuko ngo hagurutse drone imwe ndetse na Sukhoi imwe, ni indege zitagira abadereve. Ni ibitero kandi amakuru akomeza avuga yuko ngo byahitanye ubuzima bw'abasivile ngo batari bake, ngo benshi cyane. Nkuko byasobanuwe rero ngo ibi bitero ngo byanateguriwe muri Uvira, ngo naho hashobora kuza kwatakwa. Ngo ariko izi ndege ziraza kwataka mu mujyi wa Uvira ngo ziraza guturuka mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, ariho ziza guturuka kuko niho hantu hari strategique mu kuba indege zaturuka zirasa hehe Uvira. Nkuko byasobanuwe rero amakuru dufite ndetse bikanatangazwa n'abayobozi ba M23 nk'umuvugizi wabo mu bya politiki bamwita Lawrence Kanyuka, yemeje amakuru anagaragaza ko ibitero ngo byahitanye abasivili batari bake. Imibare ubu tuvugana baragera ku 8 ariko biraza gukomeza igira ite
yiyongera. Amashusho yashyizwe hanze mu masaha ya icyo nagomba kuvuga ni uko Uburundi igihe biya bihugu bya sadeke byikura mu ntambara bwagize ikosa rininiya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari iryo kosa bakoze, ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza Uburundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC, ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo, niyumvira ko ari cyo gihe Uburundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo, muri East Congo. Ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo, yari inzira nziza Uburundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nkuko nababwiye burya Uburundi ubwa mbere ni igihugu gikenye, ica kabiri ingabo z'Uburundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo cyonyine cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe cyane cyane. hari abo twakumva les extrémistes de Tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batavyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombinizo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere. kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo, nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ibyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda cyangwa ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara irimo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi icyo bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko
ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nivyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabona yo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo. Ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kurabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD niyumvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ivyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, shishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ivyo bwarimye iyi myaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko,
ijanye no kutababara abaturage ahubwo bakababara ibyo kwisahurira ibyo kwitungisha ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzane impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi bijyanye by'amakotasiyo by'amoko by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi ni umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafurika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tugitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free healthcare, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro. Kwa kugwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera naho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo programme, Kadafi yari yarageze